Nimbulumina na sarap talsumin na yanal ko kaya na Mbula FM Facebook. Nimbulumina na rin na matang ito ni Borong Bukatay. Ando na magito na kaya nandong tari na drone membala na weta video. Pabili mo na chukin na video ko ni Por phone, nagwaliw apakah kini be weta. Weta coffee. Fiji chemical. Nagwaliw mo bito ko ni chukat ki Asilios. Asilio ke. Asilio ke. Alright. Asilio. Okay, ya benar kana visi siba weekend na sarap tingwe na neral ko ka. Sarap mitari ko na matengan dai so di na turanga sana marama. Sarap mi kalwata na bugo di dodo be boro ting tingo ka. Era matagni ko sarap kiri ni ko turang nita. Sarap dodo na lingana kina ngomni ka to boro taki. Mena kay kuto be kina ko na kay mo to na kalwata. Mena nomuni na sarap tingwe na video ko ka. Era matengan dai membalata na weta video na madango. Right. Alright. Sana tarehe kuna dhana nalini mwa sa mikalungata. Kwa comment mai, miki mni kenda comment mai pina mwali. Mwali, ena tonga no kanda kalungata. Sana tarama na kanda go. Andira. Asa ndondo na lingana. Kina lomo ni kato asa kuto me na kalungata. Asa tu mika thaki mai. Asa te thega. Alright. Asa wilika. Go asa tingo. Okay. Nani tuku sarang agora kwa. Right. Andira. Sarawagori, willi ka sarno ni tugu ko saranga gori na kirun sin madala turang bak sa barama ano na kilomita na madang. Alright, turanait nikiti mo manda bir na saraw tumay so de kilomita na madang. Okay, roast dinay Francis. Alright. Ya baka manindo na una unim manangay saraw talikin na video ngo. Kimi sa numi na kalungat. Minakawali na itugu para tito mingo. Nakaka ng bulong-bula. Okay. Tiko sama-sama pa take na veloman. Go. Ele talaga na mabumuli ko tumabiya kinunong bubal na matungo. Okay. Ya, wala masar no mudada binaka. Ko bondo ni mula dapa. Bondo utet ko ni kim kaka na ken balmale. Pangatang bi chikin ngela la itu ko bukitiko. Mo dito mondo na numa mo sikobiro na muli ni bubali. Ya. Na numa chungiri. Ya ko. Na mabuli binako. Na matuko para tang mabigan sa dapa na loloman din ay. Laure may so de tugutungani loloman ng usunanga. Andina. Kaso ay para tang din ni loloman din ay. Lemu nang dangono bata baka bubali kito lutu talanga baka bubali lemu nito ngon lutu bata baka buli weekenda menda daw baka nga tawo baka buku na kasa tigo raw weekend kena baka taking ngauna sanjir yana bika porta tu roast ni Francis turang nita Ross sanjira bina buli tre Francese na buli sanu ni na kalungata na madango koya alright kina mo talsi mo na madaming ko ka roast kito ngi bitar ni oy sangi ma so sara Weda, sauti. Sauti. Sauti sa samar bakal besar ngau. Iyo. Adi roast ni Francis. Jadi Francis. Pina boleh na bisa mati boleh mai. Yang mati kende. Okay. Gor na bisi sibi ni wata video na madam ko ka. Sabade.